Assalamu alaikum. Урматтуу Москвада эмгектенип жаткан эже карындаштарым, агайларым, саламатсыздарбы? Метро Беляевада мындан 2 жума алдын Москварга Hijama Pro'ну тартып кеттик элек. Келген мекендештерге Hijama фитобочкаларды алганга 500 рубльдук арзандатуу кылынган. Кыргызбай YouTube каналыбызга дагы арзандатууну кылалык деп атайын жардам аткан келип калдык. Бизден аябагандай көп мекендештерибиз келиптир. Иштөө убактыларыны кыскача агабыз өзү айтып берсин. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. İşleringiz yaxshimi? Alhamdulillah. Hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Assalomu alaykum hammalaringga. Biz 10dan 10gacha ishlaymiz. Ya'ni Metro Belayevada bizning joyimiz. Birinchi vaqtdan chiqqanda 2 minutlik peshkom yo'l. Uzoq emas. Metrodan chiqqandan keyin jandagi dom qisqasi. Chiqqandan keyin ele. Chap qo'ldagi dom. Parkovka bormi? Parkovka, besplatniy parkovka bor. Просто shlagbaum bor. Shlagbaumning oldiga kelganda aytilish kerak. Hijamaga, massajga keldik desa, ular ochishadi. Besplatniy prямо eshigimizning oldida parkovkalar bor. Svobodniy parkovka постоянный bor. Kelgan odamlar har doim yozilib kelish kerak-da. Bir kun oldin lutchi звонить qilib, zapis qilib kelsa yaxshi bo'ladi. Bu yerga kelib, nizashda o'chirat kutib, o'zlarining vaqtlarini yo'qotmaydi, bizda vaqtimizni olishmaydi. O'shanda приятно, bemalol kelsalar, o'zlarining vaqtlariga o'zlarini qabul qilamiz. Yanada kim kelsa, har bitta odamga обязательно yangi nabor bankalarini berib, o'zlari bilan berib yuboramiz. O'zlari bilan qaytib olib ketishadi. Mana otlar yoziladi, har bitta odamga xuddi shunday berib yuboriladi. Bu padarik birinchi marta kim Hijamaga kelsa padarik beriladi bizning ishxonamizdan. Yanada aviakassalarimiz ham bor. Kimga biletlar kerak bo'lgan bo'lsa, по всему миру sami доступные цена у нас. Una problemasi yo'q. Eng arzon biletlar bizda. Любой joyga сравнивать qilib ko'rsanglar ham bo'ladi. So'ra zanglasanglar olib beramiz, xudo xolasa. Kirgenden keyin mo жерде отуруу жери бар. Залда ожидания, дары чөптөр арзандатып болуп атыптыр. Бул дары чөптөр мындай поделка эмеспи? Yo'q, bular hammasi природный qo'lda yasalgan, ya'ni qo'lda yasalgan badla. Qo'lda yasalgan поджелудочный железа mana bu asalga o'xshagan, yana xuddi o'shanga o'xshagan o'simtar, gullar, o'tlarni reshatasidan tayyorlangan narsalar. Bular обязательно действует qiladi. Ya'ni ximikat emas. Ximikat bo'lsa bunday ko'rinmaydi. Ximikatlar обычный tabletka, ukollar bular временно sizga действует qiladi, so'ra yana esdan chiqib qoladi. Bular dolga, вот причина qayerdan og'riq chiqib kelyapti. Shu og'riqlarni hammasini udalay qilib tashlaydi bular. Ya'ni полезный hammasi. Анан бул жерде har doim kulerde suv turат, чай, кофе ичип отурсаңыздар болот. Күтүү залы мо жер айттык, ажатканасы бар. Анан бул жерде агаларыбыз намаз окусадан болот экен. Агаларыбыз азыр фитобочкага келиптир, атайын биздин Москвалардан көрүп. Андыктан интервью алалык бир кыскача. Мына туугандар, сыртта кар, мына агаларыбыз фитобочкада тери чыгып мына жырга отурушат экен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы Алла. Жактыбы фитобочка? Жақты. Атайын бул агаларыбыз Москвалардан мурдак видеодо көрүп келген экен. Куда каласа 500 рубльдук арзандатуу азыр дагы болот, куда каласа. Жактыбы сизге кандай экен? Жақты. Биринчи жолу түшүбүз. Укам экөөбүз келдик. Оюңуздагыдайбы? Оюңуздагыдай эле. Келдик, фитобочкага түшкүлө, келгиле, Hijama алдырып кеттиле. Жеңилдеби бир? Жеңилдеп. Ысыкта суук, сыртта суук, ичкерide көрүп турсуңуз. Парицет. Фитобочкада канча минут туруш керек негизи? Фитобочкада 15-20 минут рекомендация. Если кимде ким каласа, жарым саат дагы турса боло берет. Жарым саат отурса болот. Без проблем. Без проблема. Боло берет. Жерде дагы агабыз, кандайсыз? Assalamu alaykum, жакшы да. Фитобочка жактыбы сизге? Сон. Буга чейин түштүңүз беле негизи фитобочкага? Жок, биринчи жолу. Сиз деле ошол ютубтардан, соцсеттерден кызыгып жүргөн экенсиз да, бир көрөйүн да. Жырга атасызбы? Жакшы. Bunun içinde көбү суу болот деп ойлойт да. Сиз өзүңүз айтыңчы. Кандай экен ичи? Жакшы сонун экен. Суу жок эле, буу чыгат экен. Пар менен бул. Мына ушундай. Жыргап отуруп сууктары чыгарып кетиңиздер. Мына. Bu Sidonanın yog'i. Sidonanın yog'ini payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytganligi o'limdan boshqa har bir kasallikka foydasi bor. Именно o'sha Sidonanın yog'lari bilan massaj qilamiz. Apparatli massajni butdik, ruchnoy massaj qilamiz. Razogrev tela, avval telani qizdirib olib, bankalarni so'ngra qo'yamiz. Qayerda problemalar bo'lsa, o'sha joylariga bankalarni qo'yib hijama qilib qonni chiqaramiz. Osteoxondrozlar mana kelib chiqadi, disk grijalar kelib chiqadi. Bular nima sababdan kelib chiqadi? Позвоночникning ikkita tarafida paylar bor. Agar постоянный за рулем o'tiradigan akalarimiz bo'lsa, harakat kam bo'lsa, sport bilan zanimatsiya qilishmasa, o'shani
o'shani hisobiga bu paylar tortilib ketadi. Позвоночникni qisganda xuddi bu pufakchamday bo'lib chiqib qoladi-yu. Qarang, xuddi shunday bo'lib dizgrija ham, osteoxondroz ham chiqadi. O'shaning hisobidan og'rib qolishi mumkin. Bu mushaklarni avval yumshatib olamiz, keyin hijama qilamiz. Har bir kasallikning o'zining tochkalari bor. Bizda birinchi yo'li hijamalar bo'yindan tortib belgacha bo'ladi. Bo'yinlarga, ya'ni davleniyaga, nervniy sistema, buyraklarga, prostataga erkaklik tarafidan tochkalari bor. Shularga qo'yib o'tamiz. Prostataga ham juda yaxshi foydalari bor hijamalarning, massajlarning. Fitobochka bilan massajning bahasi qancha bo'ladi? Отдельно o'ziniki fitobochka 20 minut, 25 minut fitobochkaga o'tiriladi. Sonra apparatli massaj bo'ladi. 15-20 minut. Общий 40 minut massaj bochka bo'ladi. 1000 rubl. Fitobochka tolka massaj. Hijamada qo'shilsa, общий 3000 rubl bo'ladi. Qanday sizga aytganimizdek, o'sha 500 rubl skidka qilib 2500 rublga hammasini jasab beramiz. Bochka, massaj, hijama, yanada har bir odamga nabor bankalar beriladi. Podarka ketadi. Podarka, mana otlarni yozganmiz. Ergash aka deb yozganmiz. Mana число, data даже yozilgan 23/01/2023-yil. Har bir odamga beramiz. Birinchi marta beriladi podarka, olib ketiladi. Ikkinchi dafada qaytarib olib kelishadi. Keyingisinde уже qanchadan bo'lib qoladi? Hozir aksiya bilan 2,5 mingga bitib o'tadi hozir. 2500 rublga keyingisini ham yasab beramiz aka. Biz banka, nabor banka kelishsa, ikkinchisiga aka nabor bankani sotib olishga to'g'ri keladi. Вот, lutchi bankalarni olib borib, uyda issiq suvga juvib, qaytarib olib kelsa yaxshi bo'ladi. Bu da isrof bo'ladi aka, tashlab yuborsak isrof bo'ladi. Lutchi isrof qilmagan yaxshi. Bularni bozorlarda, nimada, islamskiy tovar sotadigan joylarda 1000 rubl, 800 rublga nabor bankalarni sotishyapti. Bu biz optim olamiz, 500 rubldan olamiz, 500 rubldan hisoblayamiz. Birinchi marta как подарок beriladi, ikkinchi marta biz bankka kelgan odamga sotib olishga to'g'ri keladi. Lutch bankalarni yuvib olib kelsa bo'ladi. Yana ishlatsa bo'ladi. Hijaman foydalarini qisqacha aytib bering, ha? Assalomu alaykum ekandoshlar. Hijamani foydalari bu, главный bu sunnat. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan bu sunnat amal. Anan hijama o'limdan boshqa hamma narsaga foydasi bor. Bel og'riydimi, jelkalar og'riydimi, bosh og'riydimi, putlar og'riydimi, barcha joyga foydasi bor. To'yish bizda shu protseduralar bilan qo'yadi. Birinchi joyi shu bel, ikkinchi joyi put, uchinchi joyi bosh bilan grudnoy oddelga qo'yiladi. Shunday qilib bo'lsa, qanday kasalliklar bo'lsa, barcha kasalliklarga foydasi bor. Kimda-kim, misol saharniy diabet bormi, davleniya bormi, bosh og'rig'i bormi, bel og'rig'i, put og'rig'i qanday og'rig'i bilan kelsa, hijama jasab beramiz. Inshaalloh barcha kasalliklarga foyda beradi bu narsa. Muna tuğanlar har bir massajdan keyin shunday qilib massajli stoldordu tozalab, shunday dezinfeksiya qilishadi ekan. Anan ko'pga qiziq bo'lsa kerak, fitobochkaning ichi qanday bo'ldi ekan deb hozir andan ochib tozalagandan ko'rgazib beramiz. Spritchistanib ketdi bu yoq. Mana. Ichi shunday bo'ladi. Ichi shunday bo'ladi. O'tira turgan jeri bu yer. Ichida suv yo'q buni. Ichida asal yo'q. hech qanday suv yo'q deng, ha? Mana. Mana shunday qilib bilan polna обработка qilamiz. Har bitta odamdan keyin. Qo'rqmasdan kelsangizlar bo'ladi buna tuğanlar. Bardығы uerinli shuni tozalab, har bir odam chiqqandan keyin juvib dezinfeksiya qilib, anan boshqa odam kirgizadi. Elnur ejekemiz ayollarga hijama jasaydi. Qandaysiz aka? Yaxshi, salamatsizlarmi? Xush kelibsizlar. Bizni ko'ptagan ejekeler ko'rib atadi. Hijama emnelerga foyda, qanday foydalari bor? Qisqacha ayta ketesem. Bizde hijamada ушул erkeklerге эмнелер жасалса, бүт баары эле жасалат. Комплекстин ичинде фитобочка бар, массаж, анан хижама жасалат. Набор банкасы менен биригип. Qanday ошо erkekтердегидей эле бул жакадан Ошол эле 500 рубль арзандатуу болот. Ошондой эле болот. Анан bizde косметологический хижама дагы бар. Аялдарда көбүнчө косметологиялык проблемалар болот. Төрөттөн кийинки дактар, беттеги углер, ооба кетет ошолор дагы. Анан белге, башка дагы черепное давление 40 жаштан кийин аялдарда көйгөйлөр аябай көп. Ошолорго биз бел зонасы, бут зонасынан ошолордон алып өтө жакшы результаттар бар. Биз бул жакта иштейбиз, аялдардын
бөлмөсү отдельный. Отдельный. Эгер баштан хижама алдыра турган болсо, чачын алдырыш керекпи деген суроо. Жок. Чачы узун болсо дагы чачын алыштын эч кереги жок. Биз аны бал менен банканы коюп туруп сурдуруп алабыз. Жолу бар кыскасы. Жолу бар. Анан эжекелер келе турган болсоңуздар, сөзсүз биринчи жазылып, анан келесиздер. Мына ушундай туугандар, колдон келишинче тартып көргөзүп берүүгө аракет кылдык. Лайк басып коюңуздар, группадан группага таратып коюңуздар. Ар дайым биримдикте, ынтымактыкка бөлүнүп жарылбастан жүрө берелик туугандарым. Ишиңиздерге ийгилик. Эч кимиңиздер оорубаңыздар. Суукта суук өтүп кеткен болсо, келип бир сирамда каратып коюңуздар өзүңүздөрдү. Ден соолук ар дайым керек. Ден соолук биринчи очередь. Каналга каттала кетиңиздер. Кыргызбай ар дайым эл кызматында боло бермекчи. Көрүшкөнчө. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коёмун. Дакан Сайдайт кеңенен 3 ай коюп берет. Чыкпай туруп Чорныйдан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.